Tahu kita ngecam yang ibu SBO to ka menengkau chat mu. Kuat kontu ye kata ka pan yo increase di kata ka kekeri kam kat ni man isu bi aspa sun kawari HSC. Kam kejing dia mod I hag membar ni MD despangut gitu ki aktif eksporter. Dan ya kain warok kan kiwa ekspor hag ni galang custom yang gadau ki terus pangut. Temut senyawi harga tega kelam ia tak lang ladu ite aspa sampau gori saya compare kita terus pa tam gitu di eksportar man to em ia tak betul di kain lakan yang ini semen terlihat kamu man kaki mining peli ke em tega mining yang ki bahaya yang ki DMR pau le pau go so pau temut upai ba ite chena go bun kum am yo gariu thap desa bangla dan udai kit juga terkemar mata kam ko wadi kot ki wo kita parti yang ki lembaga kata LC takatkan kamni maki por ki wadi em wada khang ni arbanai em ki wadang running LC em ki wa sa pending kam tu TF citom kini ki lok ki jor ko ya kra ki pendap tangi kita LC ko sa pending em wada tap ki wa aspa sanpau ton em wada tap ci spa arpau ton mut ci spa tam ci spa arpau spa le pau dang tap orang sa takai kita lemia komplit juga LC kuwi leman kam kejing ong nok penduk jing chania wo kita parti yang I kita kontrol part yang I khamtam kita gina Pak Bangladesh ada ke ni ke jing wan yang I ni kermen wo kan office wo SDO yang I daw ye chu pentu kami te kelam mensin I wo ye leo kat la aja man yo pentu ye kan nomor yang keri tang ye yo bha yo bentalang gini ki praek putarwi praek Tanah kaling jungi kumga perintah chambar komas mekhalia ka badai ka seng jungi nakhi apa ka daw kilang custom nilawan menyekendo yau SDO civil almarhum Sara Village hang de jing kendo jungi ngilabo ya ka city jing kerpat na banta ban penkiu iki nambar kali hang jing kren jungi badu ngi suntuk ba udon kamon ban penkiu badula ong jingi ba un sepej apa ini kita yo ban sepej du ya ka jinglong jingman jong ka kwat ka khia lene ka COVID-19 Tapi dia bat ka jinga kendo jingi bat ya lokal me menen sengi. Nak leng junguru la ong ba unsa le keluar kat balak man berkiu ya nomor kali bat unsa ya kan penbej bat ka health department habe dia bat COVID-19 hapo ka amlarem solution. Jangan kuat man pendikena ba mentah sengi ngala phone ya ka health department doktor in charge jong ka amlarem solution badan ni. Kila ayang jumpa ba berokhat ka active case positif case jong gibayok COVID apa kena ka hanjungi warjan cia kidon new krangut kalau raya nujur ber kiper beladep ni kiper wadep kidon saus paktam tengi ba ka jinglong jingban juga kot ka kia COVID-19 lahir apa kena ka hanjungi kumbau lokal Malay wong unsa ka kong santam gede kot ka kia pun saya akan berki doktor bat ka health department mensutuk ya ka jingkiu jing hel jing ning Jepang. Tengis ngau ba amdan problem syuk nomor ba COVID-19 lahir ning Jepang lahir pok area jungi pok tanjungi bat boleh ban penslam ban penkiu kini nomor kali. Kumbalang menta lada yakan je kepala dep menslam ngiyo sang spak san pau tangi limestone. Balai spak ki bolar sun pun sla. Kalong pas spak san pau sisngi. Rementa anda lapli kayo ngisong komen belat balapli kayo. Pak Sarkar kalau bahaya ini, hendak ngiyo tak aspak sanpau sisngi, aspak sanpau limestone, bat aspak bolastun, bat kasan kali bolastun jung jawai. Te ini ba kene kejing pli tang kendiat, kepen ketakli, kepen mi jing kulmar, haying hasem hasung hatau, apa kena tanjungi. Ia shoot peramangi, mal beli bangi miyo bantrai. Unang kayi eksporter, katkum kejing akan juga main baru SP custom uang. Om duna yang hendak sepangut kidon kinong khiyi ibah khiyi hak dengan tret hendai ke sarkar pede kana tang aspak san khos kali mano bantrei te kan le kanang mi pen kanang pen mi syu jing kulmar tenang tang daw kumbang sarkar kala le bah kumbang office SDO DC kala le bah kumjuru ngimla ban len lokal man leru udan mantalang ban pen bah kani tengi un nginam beng sisin ban pen bah syu kan na ka ba pi aspak san phau kan tiu no kumbang ide hok ban yok kum kipor giba menshua
balada phimla ban kentiu ya kini kanang pensniu sisu ya ka jinglong jingman hakane ka khayi pateng jungi naman gini yasut panang khiyi yakri panang khiyi kene kan mana ajukulmar ya ka imlang salang jungi ya ki songi thau bad ya ka tret jungi te saisin biang kum sekretari jong friendship naso ban banjur ya lokal MLA kumaya so jingakan apa kamera jong SDO habak hadohi ladau SDO penmi kawadar ladau sadisi penmi kawadar ladau lokal MLA ladau sorkar mekhalia jungi MDA ladau makipat ki khang no nomah kini kisngi ladau beraimi ladon kawadar gawe bala penmi menteri gayo hakaju hi kamit lamit biang kawadar na Shillong na kibor bahlor sengat syai kayo te nang ada ngi sontu ba men hi gede ke sorkar men hi de lokal MLA jungi kene gede ke area jungu kene gede ke than jungu kibri jungu kide ben yo ja yo jur abaya kiyo hat la pli da kita girul kendon borok idukan gila pli menta kia jigot event tengi ru borok kali ngide ben yo kan menteri ki kali kamai borok khat kila yo ben ya ben yang kibur di kendon out event dia ngi digino khayi Bangladesh pas kebasalan mas Bangladesh ngide ben yo kan ya ka hang jingi ngi tip pin kiu ya ka jingbon kali ne pin sna ya kompenya bagin yo lang ngi phakmat ngi IT sorkar bagan lek kam bagan sna lat ganti kum no ban thawlat bangi ber hat kinong khayi in yo na ban tre ban salan ma Bangladesh